دوێنە تا کەبیر هاتنن کوژدەیک و بابên هێلین هێبۆ ماین. الدمالق ما اجلي تولدين فيها ئەو کچەکە کریستیانە خەلکا گوندێ گوندکوسەیە لە پارێزگەها دهۆکێ. دەمێ هێڕشên ئەنفالان تەمەنێ wê 3 ساڵ بوون. Ji xêzana xwe ew tinê rizgar bûye. Taqana Enfalê. Li dev bapîr û dapîrên xwe mezin bûye ta ku wê jî xêzan pêk înayî. بس تصويره أزديك باب خب تصويره نياسم وبس خدش تكج من يعني بو منا ما غير وان تصوير الزان عمري من 6 صار بو هنجي اس قالك نصاغبو هنجي اتشو مع علاجي وقت اس هاتي ما فهم الجندي ماني جندي هنجي خرق خراب كرن ديك باب انه يروجي خرنا هيلان يعني خر جندي خراب كرن اوجي قرتن وبرنا بحركه ايش من تشتكي السنه دقاش قالك بيجيكم بشتي اس فاهم بوم من برايك هاب وصالك من بتشي كتربو وفتر دي كامل بحال بو وقت البحركه بو من زاني من خشكه كدجي هابو اوجي هات السر دنيا اوجي خرق الخبر انه شلون هێلین دایک و babên xwe ji duayên xwe bêbeher naket. Herçende ji bilî wêneyan demê dayk û babên wê nemayel bîrê. Wê xuşk û birayek jî hebûn, lê ew jî berî bibînît hatîne enfal kirin. Lê piştî temenê wê mezin bûy, wekû fermanber hatiye damezrandin و دست بجیانکا نو کریه. من أدوية تجارة الخديار كا من أدوية هر نقل حياة خبريفة بام وكي خزانك الشهيدة سر ديك باب تخو أو تشون أزبلن كم هر نقل حياتك مستمر بالنجاح بينم دا كيف وان يعني من بهن تعاملت هفالد من قالك ازنا دانم هفالد خود دانم خرخش كد منن وحياتك قالك خوش وافدا ارشوله من الفيري از دانم مالا من يادويه واز قالك كيف خوش بهفالد خو خرا 30 سال بسر هێرشên ئەنفالان دا دەرباز dibin. قوربانiyên wê mîna Sumbul di karên edebî û hunerî da dihêne berçavkirin. Di êrişên Enfalan da 182,000 mirovên Kurdistanî hatine bêser û şînkirin. Hindek ji wan jî rizgar bûn. Hêlîn êkê ji wan rizgar bûye ku sererayî hemî derd û nehametiyan berdewamî daye jiyanê. Eyyûb Nisrî Rodaw.